جبو زانياريين زادت لسر افشر كان ساعتيك لحلب يا مجن لبان هردو تاخان تاخا اشرفيه وتاخا الشيخ مقصود بردوامن وروشانها زان روش چاودر باز دبيتن برز دكتور احمد شوقي اكاديميسيان تاخا اشرفيه يا باشر حلب شوي كي راسا خودت قال مدى دكتور شفباش سپاس بو آماده بونا تا دکتر از وی پرسید دست پی بکم جنابتن حال تاخا اشرفیه روشا داوی چیه لجمتا شر بردوام راوستیایا سلاو و ریز ککا جان هروها جبو بینران و تماشاوانان همیان کیف و خوشی بیدکم و آشتی جبو کسی ما عرب کرد همی پیکاتین سوره لطاخ شیخ مقصود و اشرفی دمینم سلامتی بیدکم کتا جان افشار دست پیکر کو پشتی یعنی هن دانو استاندن شامی دبل پاندورا هاتنا وزیر کار در رای ترکیه و وزیر استخبارات مدیر استخبارات ترکیه و هروها وزیر برابری ترکیه للشامي دونهرو فيايا پشتی ذاکرنا بريطانيا چند گروپین دناف حیزا برابرونیا سوری را دمینن و او کسن بسر و برینه و ناخذن سوری تیکه بریا آشتی و فا نپیات و سوری وری آبادان کرن او کس تپر جواندی نوانا دا آشتی را سوری دا و ستابیلیتی تا سوری دا بر جواندین خاطنه نه شرک به اول خستن دیدا ویتان ها شر بر دوامه هنگارا یک در چرخه در دو سه رادو هستی پس ها همی جورین چکان بکارتین یعنی شتوپان بجوکان بالاقرنده او درونان دست چه دخوازی همی جورین چکان تینه بکارانین دست پیک شر افبو هن گروپین چتا ادناب وزارت برابرانی ایران پین ناسکرن بنابین عمشاد و بنابین حمزاد و بنابین سلطان مراد او کسین بیر سروبری خاکروش تجاری ناف کرن به برجواندی سوری و نجد. بله دکتور بو برز بارم دقیقا ما دکتور یعنی دکتر زور باشه دقیقا که قطع بوله از بپرسم یعنی افشرت دبیجی بردوامه یعنی حتی نها که اف چند ساعت بردوام زره روزیان وی شریچنه روشا مروفی لوان هر دو تاخان چیه اف تاخ هر دو هاتین دور پیچ گیرن او هیزن کو ایرشی سرمان هر دو تاخان دکن کو تنها ناوینوان گوتن وان هیزانه کو سر به وزارت برگیرینه یا سر به حکومت شامینه نزیکی ناوا سنتری وان تا خانه بوینه لبندین افشارتا کنگی بردوام بید ناو بینکاریک هیا یعنی تشتک هیا بو راوستاندنا وی شری بله یعنی چاراکی انگلک باش جارین یعنی سازی سیویل هر دو تاخان خباتک بریک و بیک تیکرن کارکی بریک و بیک تیکرن کو داویل و شری وری و همی پرسگریک به دیالوگ و گفتگوهان و گنگشایان ورن چاره سر کرن لیخیای هفنا از نزانم حیا کدر ایکان من و شری بردوام بکن پس از بیم تا سبی انشاءالله ابهیبیا خودیای مزنم گو ابشر راوستی و از رياورة البنك السكرتارياتية هريمة كردستاني دكم طيبت لجناب سروك مسعود بارزاني والجناب سروك وزيران مسعود بارزاني والجناب سروك هريم نتربان بارزاني بلا هم مقرانيا خطيكا و دانوستاني بتركي را كوكانبن باش هري راوستينن تاني تركيا اگر
در فتح نده و گروپ شتا وان بيسهروا بني وان تندري يعني تشد برجواندين سوري دنا وان دو ميجي وان دتنا دبي تركي كاني وانا راوستني والزبي انجام بده از ایویام هوا گو يعني دست پیوردانه که دیپلماسی خورد باشه دکتور مسعود برزاني هذا جبو بكاكا بس ثانية كي تشرفها كي الطاخن شيخ مقصود وأشرفية بصد حزارا كسن سيفيلن تو چکدار تیرا تننا هیزین براغانی و باشر هر طاخان دکن تن اسایشن و سازین سیویلن ین گریدای بسر ریبابریا خوشتر یا گشتین سوریتین حسباندن بلا تو کس نبي هاد قصدي او شربان او قشت بروباغندا قشت دراون وقشت يعني تنتقرنا لسر سوشيال ميديا ولسر سازي راديو باشا دكتور يعني دەستپێکردنا وی شەڕێ ئەف شەڕێ vê carê dest pêkiriye ku ne cara êkê ye ku beriya çend saeteka dest pêkiriye hevde me yan tewqîta wê digel hatina şandeka Tirkiye ji bo Sûriyeyê bi serokatiya Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê hîn hiç girêdana hatina vê şandê ji bo Sûriyeyê digel vî şerî heye yani hiç peywendiyeka xwe digel vî şerî da heye yani bijin jêr bejêr rêkeftinek hebîtin pêkirina glopa kesek hebît bo êrişkirina ser hêzên Kurdî yan bijin hêzên Hesedê دکتۆر ببووەرە وەڵا بزانم ئیتر ڕەوش نه ئارامە شەڕە تجارەوە هەیە معنی شەبەکە نامینن هێلێن ئەتەرنێتێ نامینن یە تەلەفۆنێ نامینن ئیتر divê ڕەوشێدا ku ڕەوشەکە geleka zehmete êrişên Sûriyeya mişin hêzên ser be Ehmed Şerî bû servan taxane û herçende xelifşevekî giştî li benda vê yekê bo piştînemana Beşar Esedî îtir xweşî û rehetî û bereket û ewlehî rojê Sûriye bike ber bi Sûriye bişî lê bi mixabineta niha rewş roj bi rojê gelek xirabtir e. Spas Dr. Ehmed Şewqî akademisyen ku ji taxa Eşrefiye li bajêrê Helebê digelme bû hêviya selametiyê ji bo hemî Kurdan û hemû mirovatiyê li her cihekî hebîtin.